Sino man dinagusar iti sabaw? Ni, anya sabon antay? Kitay, batso ka? Nagdugyaw, kabubuo. Diyak mo ante, tasabali mo ti sabon ko. Sigurado ka? Wanante. Nitatang mo nga ron ano kasta? Nagdugyot mo't dahil nga amamon. Di na amo adalusan ti batsok, numalpas na nga usaran. Ay, sa anak pa nagdigdigaws. Nagdiram usak lang, iti talungal daw. Kate, anyat kayat yung asawon ngay. Siyak, ti akin urmaut, iti na imalamal iti batsok. Tapno ibagak kada kayo. Siyak! Ha? Kaya ka ba, guys? Kate Wine, isuosan asyak ti pabasulin niyo. Ay, naalala, husto daytan. Umdas tuman na pagapaan yung agkabagis daytan. Ala, gumatangak to niti sabali abat soap. Sukatan tayo ti sabon. Naimbag nga oras mo, sanyata. Ni, si ka magayam gari. Sumrag ka, ha? Agyaman hak, sanyata. Oh my God. Aw. Di yun isiratari daw. Apang isirayaw. Tapnaw, awan makakita kada kayong agtsarita. Tapno maarami duty kay kayat yaw. Ha? Ala, pasensya ka mo ti ikit ko gari. Agtugaw kan. Agyaman hak, sanyata. Imayak. Taumay ko manin amwen, no adamot lang namakin ka, sanyata. Kunamit lang ka ba ulandan kaya pamilya? Ay, awan lat amukaw. Day tantuman nagdawdawat iti kwarta kinitatang nanti amu nang aramidan, no ang pamilya. Ha? Adan samot kap-apa ni antim, sanyata. Ay, tinasayaat, oh my God. Mapantay di balkon. Tay di man lati pagsaritaan tan. Ada pa'y kwartam, sanyata. Adda pa'y matatang. Ibagam, no kasapulam ti kwarta. Takal alak ti pensyon ka. Agidolin ka mat, iti pensyon mo kabagis tutoy. San apuro intod. Ha? Katsi ka mat, san yata. Agtrabaho ka, tapno ada kwartam. Di ka mang namnamalatan, iti-itid ni tatang mo king ka. Si kakit di kumatimang tid iti kwarta na ah. Wananti. Adan trabaho. Iso na lang tayo no may alawas pa amang rugiak. Nasaya at mat. Rumbeng lang agtrabaho ka. Nang runakit sumayat kan. Day talag papaaram ti kukwang. Madamdama, agsikog ka na balasang. Ha? Sige. Inak pa gayam isa lapay tili na baak. Panawan kayo pa'y. Layla, kabagays. Saan kumamot akas na ti panagsasao, medya ka anakam. Tamangan no masaer. Isakit mo ah, taanak mukit nga raw. Madamdama, gumura, di ka anakam kin ka. Ay, awan na sakit abakrang ko nga oray gurandak aming rattao. Bibiyang ko kuma. Apay ay akas ta ka. Kasla karurod mo amin na tao, kabagays. Kasanaw, awan pa'y nasaya at nga ramid dagitipada at tao. Dayta nga anak mo, sumara itay. No adamang sarungkar alalaki king kuana. Kaslan na silyanan di upod na. Saanan ang makatal na. Saan mo takasta ni sanyata ah? Saan nga? Anak mo nga main, iso nga sakit mo. Ngam uray putam to'y kunak. Aganak to abalasang di anak mo. Gapo iti kinaampang na. Anya? Kinapudno na tatang. Laplap dakla ang tibagi kamang sumbat ka ni auntie. Tay pagpagapok iti panagantimi. Dakil na ti respeto kan kwa na tatang. Ala, paspasin siya amaw ni Anthem. Gagangay siguro iti bakit abalasang. Nalakang agungungay. Uray kumaano adda panggapwan na nga agungat. Ngamsaan, tabiglalatan nga agungungat no kwa. Ay, uwid nga raw. Kasjay siguro ti baak. Bakit abalasang? Ay na, uray bakit ang abalasang, tanaragsaka. Ha? Happy ak, nga uray awan asawa. Ha, nangag na ti imbagayo tatang. Bay mamangag na. Agpaiso mo na bakit abalasang? Umaya man ang sanyata. Tumaya man ang nag-aaral. Sige, agtugaw ka amboy. Agyaman na ka. Pasensya na narabya na ngay may sanyata. Nininik, apay ngay. Inigdam na magtisilaw ang sanyata. Ante, di yu idipon ti silaw ha? Nagastarte kuryente. Nagpaarom kayo. Aldaw, saan
Unay mo't ni Anting. Apay ayakas na nga anting. Sanyata. Tunggal lumayak. Agpupulog. Kasla di na katiyo maikaw. Saan lasi ka ti kaskasta na amboy? Pati dagiti kakadwam amang sarsarungkar kanyak. Iuna yan ngay. Nagsip ngay jo. Kasano makita tinapinda sa rupang may lukastay. Iuna mo dati. Mabit lang tayon ko ti silaw amboy Di mo isilaw dayta. Sayang ti kuryente ko na. Di da pagpungtutan. Saan ada kayo ti agbaybayan iti silaw? Apay sino yat agbaybayad iti kurinti yun. Sanyata. Da kami kanitatang Mga lagayam. Kutsay pari ng timlay. At dan sa mabagbag tinantem. Shh, tangiwat mo. Baka mangag na ka. Kiti sumay. At dan sa mga minbulan-bulanin na. Uray ba akak? Wano ba kita kabalasyang? Tanaragsakak iti kastaw yabiyak ko. Uray awan asawa. At least, happy ak. Nay, agkakanatan ti bagbagana. Sanyata. Bagti at talaga to. Tinasayaat. Baliwam tulaang hindi sumarungkar amboy. Saan nataasar dengan apang panggagan ni Auntie Laila aging gadi ka agawin? Ay, nyamit teng. Nagadayo pa iti pinagnangay may jo. Ganda ni 2 oras ti pinagnak. Yung agawid ang bilagay madaraos. Pasensya kan amboy Narabyan ka mga aming nga imay. Ay, inlipas ko pa yung amin tinagsibog iti garding kaw. Pinmay sa talaga mo tarabi iti panang sarong kar iti balasang. San aya? Wen, ngam ni nga rod anti ti problema. Iso pasensya ka amboy. Sige nga rod Sanyata. Ibaga mamay kadagiti lalaki amang sarsarukar king ka. Sanyata. Tasan atila pag-isisbuan da. Nagangsyag di ta parangan. Ay, kasta ay ante. Nagangsyag iti parangan. Agpasikat kamat unay nga main. Uray saan da sa nga umay agaram. Kat ay ayabam ida. Pilpilitam ida nga umay. Tapno makunalang adda agaram king ka. Ni, sana pudno day tante. Aho, de ka man. Style mo mate nga babae. Pasikat. Ay, anyan. Ay, apo. Ikanak kumapay iti atidog pasensya. Tapno jak matutupan ti ikit ko. Ahaw! Naggasat kit di dayja babae Taadalat ta nang itakder king kuana. Oray kabitira. Nay, asino man ti kaapa maun ka ba guys? Awan ti kaapa. Kasurong kulaang. Asino aya? Day tagarampingat nga karuba Day ta sarampiang akabitira. Nakalaslas-tog. Gaputa ada nang ikasarking ko na. Nakalaslas-tugan. Agyaman kay dia. Taadalata ng seryoso king ko na. Apay aya. Anya tinaramid na kin kaya ka ba guys? Naglastog nga raw. No lumabas. Kaslawan tao malabsan na. Lumabas akpay. Di na pa'y kunamay. Masuronak. Anya? Kadi na kasiguro nakita ka ba guys? Ay, nakita nak. Imposible Nagdadakal dagi kakaslabigao matana. Di nakitaan. Malaala. Sana tila pagpupudutan. Tamay stress ka lain. Ay! Uray kastoy abakak. Uray kastoy abakitak abalasang. Tanadalusak. At least, naaywanak ti kinabirhin ko. Nasinawak latta nga uray bakita ko. Ay. Uray awan nubyaw, wino asawa. Tanaragsakak iti kasti abyak ko. Happy ak! Kahit kasta nga rod ti hapay. Kanayon nga agmuryo, kanagungay. Ti makuna na ragsak, wino hapay. Kitay awan kagurgura na, wino kapapa na, kabagays. Masurunak nga rod kadagita babae. Gaputa da nubyo kan asawa da. Ipalastog da mitang. Kasla paapalan da, tikunada. Ay, panunot mo laang dayta, kabagays. Ay, saan? Mabasak ti panunot, ti tunggal tao. Amok nga uyawan da. Gapu iti kinabaak ko. Jakla apalan da kita tattao. At least, matayak anasinaw. Ngam isuda ngay. Matay da asi babasaw. Pue! Kabagay. Hay, problema mo da dyan nga ikinasan nyata, Uncle Karding. Tunggal pasyarik, sumanaw. Nalingag pangag. Guyong jo. Asino nga ikid na? Ni Laila? Unangkal. Gaya kras kanya kinay.
Ay, Weng, iksmun sa mo na jangkal. Weng, ngam dual daw lang ang naging GF ko na dyan. Anya, sanwag sa sao, kunang madla na sino asanta. Kasla sino a berhen. Oo, berhin nga. No kasta. Saan man nga kindadalos na iya, babae? Tamok, ti kinatao na. Kano na ganun tinagbalin na beef na. Ngam sininaan na bay. Anya, apay nga rin na nagsasao, kasla kadalusan. Mulong samay. Oh, pat-pat yung bay. Siyak ti makapanagnag kunak lang arudain, amboy. Siguro, nuarmag na jay, aklunin na kadagaos. Ha? Adama asawa mangkal. Armam kiiday. Ay, testingag lang ah. Yak mo't serious wine. Agpinos tata, amboy, kanakan. No Danubyo na jay, sana yung agpupuno. Anya? Isong agpupuno na jay, tabakit apalasang. Ngam no Danubyo na, ay sumingpit ah. Tadanton inspirasyon na kanakan. Kaya't mau, tapadasag nga armay, amboy. Ha? Inton mamon ni antay. Narigat ti maong tanangkal. Ay da, siyak ti makamaw, amboy. Agpinos tata, aklunin na kadagos na jay. Amagan pa'y kinino kawiwitan na kadagos Nga ta. Ay sos, win ko naklangarunain. Sige, agpinusta na. May saboryas. Mayat ka, amboy. Ha? Sige, yangkal. Apay nga inayaban nak dito waiting shed, karding. Rabiin. Umayak agaraw, Layla. Win ko na mong dadatan. Ha? Ala? Apay nga arman nak. Kit adan asawam. Yak kayatin na yay. Sika, ti kayat kumanay. Sinak ni bakit ka, taaklunan na. Ha? Sigurado ka? Win. Wanya. Win ko na mong dadatan. Mayat ka, Layla. Kuha. Uwinin karding. Yes! Adan buryas ka! Buryas na! Ay! Wah! Unak! Adan ton buryas ka! Agtarakinak to ni ti buryas! Ta pagkasaranta, numabalwa! Anya? Asino akardeng? Adak ka? Ni tata karding ang ulitag ni amboy nga agar-aram kanyak. Nobyo ka nun ni auntie. Anya? Ay naglokaon. Apay ngay. Kit ada asawa ni kardeng. Ay na, bagbagaan nyo ni auntie, tatang. Wan, takasaritak tuman. Di ulapdan ti pagragsakak. Apay, biyag yu ti biyag kaw. Una, ngam kasanaw numamuan ti asawa ni kardeng dar aramidin nyo iti asawa na. Agbasbasol ka iti kastangar aramidang. Uray agbasbasula. Tadi numinggo akmet amakimismisa. Kaya't asawan day ta. Uray agbasulak. Taada time ko amapan agpakawan iti nagbasulak. Anya? Okay ka nulaan ti agbasaul. Basta akidaw ka iti pamakawan iti apaw kabagais. Anya? Nagkunamit kin ka? Ni Karding. Ha? Agyaman naklon nakmadlangain sa nyata. Kidawag ko mga rudan di pa nagkasartan. Ha? Ay kat pagsasaritaan tayo na kadatatang. Sige, dumanon kami nga rudan sa nyata. Ibagak ka na iti dadakkel ka. Kahit nalawag nga rudan ti saritaan. Okay kada tayo amin ti pizza ken bulan ti kasaryo adwa. Amboy, sa nyata. Wan tatang. Tatang? Ahaw, no siya. Uray sa anak ama ikasal. Tanaragsakak iti boyfriend ko nga uray ada asawa na. Nay, anyat sasawam di ta ka ba guys? Masurunak nga main. Takasla paapalandak. Gaputag kasar kayaw. Paapalandak ti kunayaw. Ni, saan da kayo matapapaapalan, auntie? Ahaw, agin di kayo pailaan. Amok papaapalandak. Taada mangi kasarking ka. Idinto ta siya. Dinak mabalin nga ikasar ni Kardeng. Taada nga rod asawa na. Ngamuray ta nagsinadan. Naragsakak latta ta at least. Adala ta mga ayat kanya. Nga uray sa anak ang maikasar tinubyo. I am happy latta. Mala, ingka ituloy ay dar aramida medyo kusina. Tamangan tayon. Awan mang papaapalkin ka, kabagay. Sinakaw ni Layla.
Tadamot buryas kon kanakan. Anya? Kasanon nga ni Nana Layla, angkal. Ay ko, makamumot na. Kun may sa, namwana niyan time. Inapa-apa idikalman. Isuasar nga ako na ito nga aramidag ambaw. Hay, ala, angkal. Kasarita yun na imbaga ni Nana Layla. Tamang ano niya teramidin na. Day, anyat sang-sangitam ka ba, guys? Awan, di na kasasitgan. Tama nga no, makadurabak iti subsaup. Ha? Apayaya? Anyat problema? Day jaya kardiga, sa lawahan. Ha? Ida pala ni Bakida, sininaanak matin. Rumpang laan, tigas dyan ngay naramid na, kabagay. Nga bang, sana may parbang tararamidin niyo. Mala, agsaga nakakiday. Tanay, inton bigata, hindi kasardasan nyata kinambaw. Jak dumar ay, pumanawak. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak. Agawin ak iji lugar na gindinadakkel ta. Inak tarimaanan ti basit akal kalapawin jay. Ta ijaya kaw ni ang daad. Apay ngay. Awan mo't mang papapanaw kin ka dito. Ay, kasarpay mo't ti kanakam. Wain kasar na. Ngam amaw ka paapalan dan tuman ti taon. Maditirik na ka mapapaapalan. Isu pumanawak lagay. Naimbag iji papanak. Tawan manguyaw kanyak. Awan manguyaw iti kinabakaw. Ken awan mang papaapal kanyak. Anya! Di manaw nga road ticket ko kat manipo din sana na nagsubli ti family house da kadatatan. Nagkasar kami nga road kanyamboy. Kat ita at danupat nga nakme. Pasaray sa rungkaran mimet ni Auntie Layla. Tag may sakit nga rudan nga agbibiyag. Kat uray kasano ti panangawis may ngagsubli ni ti balay may dinan kayat apulos. Alakastan ti pagayam mo sanyata. Please like, share, and subscribe. Thank you.